Mấy cái quay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biếc trên rơi nãy làm mấy thân điều đấy. Asai cho Gaanphiu tarik damru kum singne na truyện na charuk. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Infal January tarik truyện na chakyu. All Inpui Students Union, Inpui Naga Women's Union kani Inpui Naga Youth Organization rui. United Naga Council country hitikan mekau. Naga Miram Lung kau ke Songlung Village to Maikau Mainam. Nai meta thai ma ke tu na sa kan the ke songlung ta cookie village tu na joint statement khau piukan me khau inpui mai phom nan rui UNC kani KIM khau clarification tipat kan demand su kan the inpui phom resa in than pat kan me khau ke songlung tu na kaw mai nam mi tong area khau tai ma ge kapni government record khau ni ma ge tu na sa kan ni saba me tong bam tai inpui tong ram me kum na kum singai na ru na chakiu khau tai farmhouse kanai tan thau kan tu ngi tu na sa kan ni inpui ri mi tong area ta Tampoimon area to na thaina e tiki mitwang bam khotai history customary khani administrative ta government recognize to laukan mai thai magi to na sakane inpo union nun tai UNC khani KIM kau ke songlung ta village na hi patkan me khau sa inthan pat khang demand sukani sa inthan pat lau magi thai in thai thang ram tong issue pa bam nu wi to na sakane apex naga body ri naga mai tong ram khani rights lam khau inthuk na la launa e thai kana lalu tipat ma khang sulawo tuna sakani kumna ke songlung ta cookie mai nam khang saklaw na hi patkan me lam khaw sa in than khang demand sukaloi kan ne infal January tarik na chakyu rai mai Manipur digital media conclave kum singne na na churuk beyond silence to my title khaw sangai hall hotel infal khaw Manipur update re lang na tatkai kan the kamung tai digital journalism award kum singnai na na charuk lekariu na tatkai kan ni Directorate of Information and Public Relations Government of Manipur Director Ahantem Suvas Singh program kotai chief case na kasal laukane chief case sari intaw kan ton journalism high printing press na ramthi digital journalism re cham goi hai chiuna kading khau kan di kapum ti li ngam bam thi tu na sakani tiki digital era khau cham hai inchuk mai alat mai zau in than ma khawri tipat bam thi mi hai ri kuk mai azu ariba mi khani digital media hai ri mansai goi tong chun hai ka siap mai khau inthuk mai role la lobam thi tu na sakane Infal January tarik na chakyu Manipur government rate Manipur kapum khawnai mai internally displaced person nunta March kum singai na charuk ngal lung khaw kaniu kai ling thang ti lung laudat khang karam puni the tuna January tarik na chakyu nong sa indaw kan the IDPs nunta kaniu kai ti handat mai tan khaw intaw haini tat kai na bami tuna sa kani Chief Secretary Punit Kumar Jewelry official statement ti patkan mai khaw government rate IDPs nun kaniu kai thang ti lung dat mai tuang update hai katup na labami kumna government re katuak mai khani si swai mai tuang mak na kaniu goi ta kaniu kai luang ling thang ti long dat khang tan ran na bami tu na sakane infal January tarik na chakyu Aikar Krishi Vian Kendra Tamenglong tuang Rut na Charuk Scientific Advisory Committee meeting high hybrid mode khaw January tarik na chakyu nung Loktak Farmers Hostel Conference Hall Aikar Research Complex for NEH reason Manipur Center Lamfelpat infal khaw tatkai kan the meeting that Dr. Kolom Ravi subject matter specialist Tamenglong welcome address alaw na kahaw kani mitang the action taken report lam kaw presentation kani salience achievement overview report by Dr. H Lembi Sana Devi senior scientist kani head Aikar KVK Tamenglong salaw kani Shillong January tarik na chakyu Meghalaya East Kashi District kaw nai mainam Maulinong Asia kaw inthalyang mainam tuna thaina bamai Asia's cleanest village dai Sunday nong tourist kweta di goda lakhe tuna local authorities ri lading la kan the Sunday nong Maulinong nam khaw mansai ti good mak khang lading la kan metai mitong tingmi khaw Dorbar Hamit High Village Council nun rakalu mai tingmik pisang riye tuna sakani tiki Maulinong High Monday kore Saturday ngan tourist kwai khang lalo bampuni tuna ti thai kani Maulinong Village Sunday chang inbang ni mete January kum singai na na charu kore ka haupni the kum na mi tuang kai luang high weekdays kau tu tourist kani visitors kang lan bampani day tuna sakani Maulinong kau tourist related services kwai restaurant dukan stall kani public toilet sai inbang ngampani tuna sakani Sunday nung rakai church may kway rekutat bampani kum na tourist nun kang service ti kang kaganay ni tong rami to na local authorities tong statement da riti thai kane tikit how kum my tourist guest houses hap mi thai homestay ka bam na Sunday nung zingbang check out suni may tatu mi tong restriction kore exam supni to na sakane Maulinong khaw na rap na Meghalaya khaw nai me tourist destination kadai suna Nongrong Sunrise Village ni mikup mai measure sai sinthau bam thi tuna cham teri ti thai kane Tamenglong ting nai lon Chagabu tarik damru kum singnai na na charuk lao chuan kalan ting sin nai na ye singbang ting puk in than ne
jaga bu tarik tamru na khat kum singnai na chui na charuk lau chuan kalan ting zin nai na ye singba ang ting puk in than ne mai ku gwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tan re ka ngan ma nga thon ku we asai khang tu cham hai khoring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the